Pa moramo snimiti epizodu Gamish TV Universa! Idemo! Za 3, 2, 1, Gamish TV Universe! Pozdrav svim gamištovcima! Bog! Ali osim u Gamish TV Universe, dobrodošli u 2019. godinu! Znači, poštovani gamištovci, osim što ne pijem alkohol, 2018. godina bila je vrlo uspješna godina za Gamish TV Universe. Tako je, Niko. Može jedan kratak rewind? Tako je, cijelu godinu smo potrošili snimajući Bezličnog. Koji ima 100 viewsova? Imamo bar! Ali ajmo se sada ovo zbiljiti, gamištovci. Kako tradicija nalaže, i ovo smo skijanje trebali snimiti nekakvu vrstu otmice ili horora. Ali kako smo vas cijelu prošlu godinu mučili tim sranjima, odlučili smo napraviti nešto novo. Da, evo ove godine smo napravili samo ovako nekakav update video. Nemojte se ljutit, pokušali smo mi nešto drugo, kao na primjer Try Not To Laugh Challenge, ali to još nije dobro završilo. Jeker! Šemeć! Niko Riksone! Klap, 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 klap. Kak se zove roda koja ne leti? Hoda. Kako se zove zmija u penzi? Penzmija? Ekran koji ima mokar screen. Plač screen. Pivo u bazenu. Plivo. Sok koji piju košarkaši. Visok. Jako dobro. Cigo, električar, grom. Kako se zove ris koji se voli maziti? Klitoris. Kreten nabubreni. Idu dva tineđera ulicom, jedan repa, a drugi mrkva. Bile dvije učiteljice u školi, jedna pita, druga štrudla. Kak se smiju djeca u Africi? Kruha! Bila dva lika u dućanu, jedan uzrojan, drugi uz kolovoz. Što je malo zeleno jede kamenja? Mali zeleni kamenojedac. Vlasnik hotela će biti jako zadovoljan, nema ničeg mokrog. Ali zato smo snimili jednu zanimljivu scenu u baru. Vidim, gospodine, osim što ste šarmantni, bome ste i precizni. Aj riječiti. Kao inače. Prvi put ste ovdje. Daj pivka nam. Bravo. Ajde, reći ću vam zašto sam zapravo ovdje. Evo pivka. Ne vozim. Uglavnom, jedan megatni kriminalac opljačkao i ukrao mi određenu svotu novca. Eto, gledajte. 3,5 milje. Nisam to htio reći, nego eto da vas razveseli, želite vidjeti mađuničarski trik. Uglavnom, ako imaš dvije prasice u desnoj ruci, sad je to malo op, odaberi onu praznu ruku. Lijeva. A ovo je li? Pa nije, morat ćeš ti to malo žešće, op. Desna. Ovo je, joj. Ne, to tebi nikako, ajde, uglavnom. Aj Houdini, jesi negdje vidio mog kriminalca? A dobro, da imaš ti vatre možda. Pa kakva sad pogana vatra? A nema veze, našao sam. Pa ne seri, jesi ga vidio ili nisi? A kak da znam kak izgleda? A evo ovako! Pa zar nije ovaj što spava? O, idi u kurac! Jako smiješan i zabavan video.
Ali evo Gemištovci, znamo da se mnogima nije svidjelo to kanal. Što smo uploadali samo oko 5 videa prošle godine. Ali evo, ove godine ćemo se potruditi da uploadamo više 6 i češće. Znači eto, uglavnom Gemištovci, htjeli bismo vam ovako za početak zahvaliti što ćemo ovo sad stvarno raditi. Ma daj, fura smo se. Uglavnom Gemištovci, hoćemo zahvaliti što gledate ovaj cringe video, što ste došli do ove točke u ovom cringe video i što ste gledali naše cringe videa. I eto, za kraj, vidimo se u sljedećoj epizodi Gemiš TV Universa! Složio sam penis! Želite li biti jedan trik da vas rasveli? Rasvelezi, napraviti. Zadnja jebna riječ! Jak vam je zabavno snimati. Dobro.